Schubor nakaslem jong unongsan hima. Kajing bombyang ka umbam umdi ka kta sibun ni kinong snong la kadai hasor ne hanon kendong kane kajing bombyang ka umbam umdi kala kta e kinong snong jong ka molai moyong bat e kiwe kementa jong kane ka thai kimyo su ka umbam umdi nadu baka pom pantan kadu no hakine ki benai baladap nakaliang UMDC bat kirama snong ka molai moyong kile kendu e menteri ka tanat PSI bat kerpat EU ban pelem ya kane kajing e ka bagi kendu Hanya kesini nak kalian cukup MDC kirang pak senong kirang try kata nat PSI kilahiar senong patau banjurip ya ki benta ban sedang no ya kena kajing tan nak kate kawa hakaba ki engineer bat kirang try kata nat PSI kilalek ban pej ya klanti ban penia ya ka hakane kesini lah senran lang ya ubak tibor lang patau dah kirang pak senong jo senong moyong rem moyong japung bat thlong Iya, HPD begini kecing wan jungi wan pet yang ini telong sini senong patau kalong halor kecing jinjar ke bangi iya kini ki senong ki bangi dan kecing tumu wan poi ini ke kalau monai telong blok 13 moyong ban moyong rim ladapi kan mau hakan trik jung panai me mentau senam I minister badan berom jung ka pici ibaran iktan lendo ilawan nalak kecong ka kecat banwan pej yang ini ka telong gobran ne namta ban perkhat nak ta kini kisnong te ka pelong ngi mentas ngi sutanat ba ka PhD hadin ke jingon yu kejat jung minister badan brom sene ka pelong ke department menta kan sedang ke survey mentas ngi ke survey kelas sedang bakin yo ban pedep ak por babiang kanang makan ke project ke bangidan ke jingtumu naga menta ban ayum bam di sekini kisnong kiba ai tengku sya ke jing ya ka pelong ngi bagin wan lang bat hang ni mentas ngi wan lang ki romas nong bro light kisnong pas kirang badong napa blok 13 banun pet ini cekas ini ngi lakarpat iki officer jang PhD ki bayan lang to singi madok nom noro ya ka survey ya ka plan dak nom no by March lesim sistem de pendap kanang ba nginyo pat ban ekran ba government ban pudien banginyo ya ka plan manta kajing simkhya jungi kini kalong ba halor kajing kerdu pelat jeng kisnong kumakalong mentaleng isungu senei kinong snong moyong jepung moyong rimba ladi kita yo menta klami shu nakadaw ba katuko kapa po singru klami ba kadan kajing thot deta kadaw ka pelongi bangin habban kerpat government bakan stat ini project kanang baginong snong sekti kin yo pamumdi kapa kwaru ban pesone kalong ba pi katuko jingwan jo kini project JNURM ketua dari projek itu senam arjar sipau dan rekedan pak kecil tut ke PhD ke PWD itu ke port keempat yo ban sedang hari itu kalau bampor bat ketua ke projek ini TV kan poitang itu apa tolong samoyong saya kan numkot kita kadau kini projek dan kambahan nam takinong moyong bat nakaliang juga ekonomi kemarin kat bat centrelang bat kinong senong beginang lam senong ngin yelek kat bala ban kerpat government bakan start projek kanang bakinang senong stikenum something nak bide umbam umdi hadu mentai kami kira maka umbam umdi khamta makalia kabede bigisnong jungi bro art li moyong jepung mot moyong rem isim jenjar paran nomor ba hadu menta kasus jong ka umbam umdi mi supej mentai mat I ko makan kanum long shu hi te yang mentah spori barang yu henry hakini ki sistem ki blaleng ni ba mi di nak to kasus kepadon kabon numba nak wa umsing te bar hakini kani ke benai ke mentah la jan si benai ya ke bangi la nila syam jenjar ki nong snong mopli ni khamyo ya ko umbam umdi mat bobon hi nak long yen sem bon ki shuthir te kani ka kata ikiduk suk haka umbam di kumbang itip baka umbam di hi kadai ketelong jong kejing im kejongi te ni kapor kabang idon mentaru ni pelai por khnang nang menta banya dan kani ka site inspection ke ba ni wan chini spot nong pathau namenta ba ni kwa ban penbiang pun bagan nakaliang jong ka
PhD department hapok ajing pet jong i minister badan burom ba in simkialang namun taba kani kam kanya state no kam kuloi Kata ko lang ba mangi ki ini ki snong nado lo mo nay blok khalai moyong rem moyong jupung kumba kalang hadu mentangi ya jenjar sebapalan kinung snong ki lenyar tena tadaw ngi sokmen banong ba ngi dan kumne bat ngim ban si hiru ban ye pelat ye ki por ki bokodor ki jongi ban ye dan kat kumne knang ba kan ye kekam kan ya state knang ba ki pai ba nong snong jongi ken yomat ya uso lane ya ka jingkemen ba kila ban yo ya ko kumbang ya angnut ban yo halaki yang kiyang mana mar kumba kalong menta ngi khamtam mangi moyong rem moyong jupung ngi ya jinjar bah bide ko khamtam kani ko por menta ngi ya do kadon ka jing sniu jong ka pom te namar ba ka snong jongi don tang ka wei ka pom te ka tang shu collapse lane ka sniu kane msimyo ban pom tegi pajba ki jenjar hadu kata tena kata na kaliang ga jongi kum ki nong yalam snong ni yakhi ni yaksai ni la yakendo yaki officer jongka special investigation division ban kerpat yaki bakin le akloi nai kublai ru yo MDC dan brom jongi na ka banta jong kane ka wei ka thong bat aru na ka banta kane ka jingsniu jong ka pom ha ka snong ga jongi ha ka ba kinong snong gila lej ban ut ban nam yu tewla yakut yangi ban ye kendo lang yo minister dang men singi nengkong bang ile siam rengkat yo minister ban penpau ya ke jingjenjar jongi kom kinong snong wai ar pada ban kerpat ru yi bala kong ro be in yarap yangi bengin yo no sakwi ke pom ka bathmai nolor ban sna pen bahala ne repair ya kane ka pom ka barem no te shisho men singi ba ar haden bangila yalong meeting bangini penbet ya kane ka program menta ka sni nalaya kendo ya UGE jongka special investigation bodion page snong jongi ngala kli nei ti laong yanga ba sibet engin sedang ban sna ya ka estimate na ka pom ka batmai ka jopi te ha bidi berkini ka kam ngaso ban ai kublai kerpang ya i minister ban brom jongi i bala simkhia ban hukum ya ki officer ba kin le kham kloi ban khmelanti ba kane ka kam ka barimru kan kham kloi ban khmelanti ru ba kane kam ka batmai ka bangidan menta ha kane ka jeka kane ka khlau ban yawan page ba ni kerpat ye minister berom jongi ba en simkhialam kumba mai ila simkhia ba ila kularu na du akini benai weldak bangina yawan ban sorbe ya kane ka tolong ila ong ba hakapor jangan kwa ba kane ka skim kan urlong teng khmelanti ba da ka jingarap ke jongi ba da ka jingtre sitom jongki ne ki officer jong ka PhD department kane ka kam kalong ka ba job bat ka basiswa